Okay, mbukeli lapho emakhaya sikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu njengamanje sivele enkosini Media TV. Libingelela ke umfana kaNdlovu ke lapha phansi ke Melimoto obukole mehla amancane into vedla abaqela kube yadla ihlakaniphi ngabe yaphelela kwasikhakhane ngoqoqophana ngoba inhliziyo zabantu. Kazi wawinike zobani namhlanje ke mbukeli wami lapha ke omuhle othandekayo. Nginensizwa ke lapha ke kwamaphumulo sibonga sayo leso akuyona indawo. Sizwa nje inceku kaNkulunkulu impela namhlanje njengoba sinayo lapha izoshara nathi izinto ezibalekile nezindaba ezibalekile zasezulwini. Ngiyazi ke mbukeli ukuthi isikhathi esiningi kuvamile ukuthi uma ngabe ngihlangana nawe lapho sike sikhulisana ngokwesiko sikhulisana nangezinto zesintu nokunye okuningi nje enazi ukuthi siniphathele khona lapha kuyivele enkosini Media TV. Namhlanje mbukeli cha sithe ake nje simhlabe solalule ke siqonde nje ngqo enkolweni namhlanje kodwa ke sibiza insizwa lapha na ke yakwamaphumulo okuyiyona insizwa ezosicacisela kabanzi uma sikhuluma ngenkolo, uma sikhuluma ngoNkulunkulu ukuthi uxhumana kanjani noNkulunkulu nomuntu, masikhuluma ngokuthi isihe sika Nkulunkuku. Yini isihe sika Nkulunkuku? Kodwa ke mbukeli ngeke ngichaze kakhulu ngaphambi kokuba nje singene kule nkulumo lena. Ngiyafisa ukuthi ngidlule ekutheni mbukeli lapho ekhaya cela ukuthi ungene kwi channel yethu uyasearch nje ku YouTube uthi vele enkosini Media TV sifuna ukwazi, bese uyangena lapho bese ushaya usubscribe, ushaya ushare, bese uyakhomenta futhi kwi video yethu. Ngaleyo ndlela uzobuyibeka emathubeni ukuthi ke ukwazi ukuthola onke ama video esiwenzayo uwabukele. Mbukeli ngalanje ukuchitha isikhathi ngicela ukuthi ke nje sihlale ngqo odabeni kutsizwa yamaphumulo. Baba maphumulo mfowethu siyasithoba asisibingelele sikwamukele ohlelweni lethu njengamanje. Ngiyabingelela kakhulu baba. Ngibonge nethuba onginikeze lona for kuyivele enkosini Media ukuba ngizochaza indaba yenkolo phakathi kwaNkulunkulu nabantu. Yes. Baba maphumulo mfowethu, indaba yenkolo nomuntu, indaba yesihe noNkulunkulu, ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Mfowethu akasingene nje kuyona njengamanje ukuthi yini kahle kahle oyiphathele abantu nozoyidlulisa namhlanje ebantwini ngehloko isihe sikaNkulunkulu. Awichaze baba. Ngibonge baba ethuba. Into engithi ngizoyichazela abantu ngifuna ukukhuluma about isihe sikaNkulunkulu kubantu. Babukeli mami bazongixolela cause izinto eziningi ngizibuke eBhayibhelini. Ngiyakholelwa kakhulu umbhalo kaNkulunkulu owawubhala kho wehlela kubantu. Ibhadini elikhulu ke esabanalo ukuthi umbhalo wathi uma wehlela kubantu kwasho ukuthi kubantu kunesiphithiphithi. Abantu baphikisana ngenkolo ezihlukahlukeneyo. Yingakho sithola uJesu mayifika efica kubusa inkolo yamaRoma emhlabeni, wafika wasikhethela abangabakhe wazenzela umsebenzi kaNkulunkulu maqede wahamba ngoba vele emhlabeni sinokuphikisana esinakho. Kodwa ke angikho lapho just for nje ukudlula into mina engifuna ukuyiveza ebantwini yindaba yokuthi uNkulunkulu unesihe nomuntu. Into edala nokuthi lento mangiyibeka ngithi ukuyijulisa kancane mhlawumbe abalaleli mambeke belifunde iBhayibheli. eBhayibhelini sithola indaba yokukhishwa kukaIsrayeli eGibhithe. Yes. Okay. Yes. Lapho uIsrayeli wawufike khona udelazekile. Ukhishwa kwabo lapho eGibhithe. uIsrayeli wakwafikela isikhathi la khona ungasazi ukuthi uzokwenza njani ohambeni lwabo. La khona kusa impi kaFaro ngemuva kuphinde futhi kuvimbe nolwandle olubomvu. Lo nto leyo masibuka isicacisela ngokusobala ukuthi lento yayisidinga uNkulunkulu. Okay. Yabo. Ukwazi kwabo nokuthi bamazi kangakanani uNkulunkulu nokuthi uMoses bakholela kangakanani kuye nokuthi baxhumele kangakanani noNkulunkulu. Yes yabo. Nanokuthi uMoses bamthemba kangakanani ekubakhipheni kwabo eGibhithe wasala ngemuva kwathi njengamanje sekumele makuvele uNkulunkulu. Into etshaleka kakhulu kumina enhlizweni yami baba uNdlovu ukuthi umuntu ufikelwa isikhathi la khona adinga uNkulunkulu emhlabeni. So into enjalo engifuna ukuyiveza ebantwini ukuthi umuntu ufikelwa isikhathi sokudinga uNkulunkulu. uIsrayeli lapha le scripture ngesikhotsha lapha silapha encwadini kaExodus wawungasazi uzokwenza njani. Okay. Now uyabona now usungasazi
no Moses wayesekhathela ukuthi sometimes always ukhuluma kuNkulunkulu akhulume kubantu ukhuluma kuNkulunkulu akhulume kubantu so asekuvele manje kuvela uNkulunkulu manje kube uyena umuntu ozoba isolution yalento ukuthi njengamanje uIsrael uphunyuka kanjani la ngoba ulwandle luvalile yila khona esibona khona isimanga sikaNkulunkulu kuvuleka ulwandle kuvuleka indlela olwandle olubomvu into esingeke siye siyikholwe ngamehlo enyama kodwa uIsrael wayibona ngamehlo enyama yenzeka base bebona ukuthi ngempela uNkulunkulu uwusizo kumuntu lonto ke babundlovu ayigcinanga lapho namanje sekhona into enjalo umuntu uphila akwazi ukuyinqobela izimpi akwazi ukuzelapha kokunye asinde akwazi ukuthi asimbe kokunye azivikele avikele kodwa bese kufika isikhathi la khona kumele anqotshwe lo uNkulunkulu engeze kuyinqobela yena angeke azayinqobela mhlawumbe mfowethu ngikuphule nje ulimo nangumuntu uhluphekile nangumuntu unenkinga usethandazile isikhathi eside usethandazile kwaze kwaphindaphindeka ikhathi agcina umuntu eseba nenkolelo yokuthi no ngicabanga ukuthi God is against me ngicabanga ukuthi uNkulunkulu njengamanje akasekho ungayichaza iqini mfowethu indaba yesigaba la khona umuntu esefikela khona ukuthi uNkulunkulu akekho ngesimo sokuthi usayathandazile ikhathi eziningi ngeze ukufike lokho izinto ezenzakalayo kodwa at the same time njengamanje uchaza ubudlelwane phakathi kaNkulunkulu nomuntu nesika sikaNkulunkulu emntwini noma ebantwini bakhe so lo muntu lowo usafola ngaphansi kwabantu besihe still uNkulunkulu sana ubudlelwane naye kodwa umese ethandazela isikhathi eside ungayichaza uthini leyo maphumulo baba wami into engizoyiveza lapha khona igama olikhothile lokuthi umuntu usakholelwa yini yes lokho ngizokubeka eceleni ngeke ngize ngigcwele kokho kakhulu ngoba indaba yami inomuntu it's either umuntu uyakholwa it's either umuntu akakholwa it's either umuntu akamazi kangakanani uNkulunkulu noma uyamazi kangakanani kodwa into engifuna ukuzoyiveza yile yabona uIsrael useGibhithe wawungasilutho ngoNkulunkulu wawungayitshela ukuthi uNkulunkulu engangenelela esimeni sabo uNkulunkulu baba wami uma nesikhathi la khona sokubuka umuntu esemhlabeni it's either wena uyambuka noma wena umbuke noma wena ubuka izinto ezifice emhlabeni awumbuke kodwa uNkulunkulu uba nesikhathi la khona abuka khona umuntu emhlabeni bese yaqala athi lo muntu udinga mina yangezwa baba even though umuntu engaboni yena ukuthi lo muntu udinga mina mhlawumbe kuyenzeka umuntu athandaze amnxusa uNkulunkulu kanti ngaleso sikhathi uNkulunkulu iso lakhe alikakabi kuye yakuyezwakala bese ngazi ukuthi ubona ngathi umuntu athi hayi suka ayikho lento kanti ikhona umuntu nomuntu ufikela isikhathi la khona ebhekwa khona uNkulunkulu akasithi maphumulo njengoba uchaza ukuthi umuntu nomuntu uba nesikhathi la khona amdinga khona uNkulunkulu yes kunini la khona umuntu adinga khona uNkulunkulu mbukele njengamanje ukubukele umuntu njengamanje akazi ngenkolo efisa ukwazi ngenkolo kunabantu ngaphandle abangazi ukuthi contact uNkulunkulu kunabantu abangakhole entweni nje nethi Jesu noma nje eyinkolo nje yes kunini la khona umuntu asuke empilweni adinga khona uNkulunkulu baba wami isikhathi la khona umuntu adinga ngaso uNkulunkulu yile sikhathi esathi umuntu ayi lokhu ke angisasike nawo yabona umuntu once wathi lokho angisasi na omunye athi lesi sifo enginaso sishuthi sekucacile ukuthi sengiyofa naso yabo yilapho umuntu asuke esedinga khona ukubona imiracle kaNkulunkulu empilweni yakhe usedingiso lesithathu yes yabona umuntu mangabe into inkinga seyidelile wayemukela yaba ngakuye usuke seyikhombisa lento isimehlulile useyayikhothamela usengenza noma yini eshiwa yilesi simo abhekana naso lo muntu lo ke iboundary yakhe isimvalelile bese kudinga ukuthi manje ke ngaleso sikhathi kanti uNkulunkulu usiyambuka omunye baba wami uthola ukuthi uyihlalele nje mhlambe sewamukela ukuthi la ekhaya asophinde sakhe kahle leli khaya ngoba linjena ukuthi sesohlala kulo kuzobe forever evele nje abone ingakho khona into kuthiwa inhlahla efika kumuntu lento ethi inhlahla kumuntu imlethela into umuntu asuke engayideserve ayabuza maphumulo baba wami ngosopholo yes uthinta igama elibalekile njengamanje igama lenhlahla yes lento ethiwa inhlahla iyefana nesibusiso noma ukhala kuhluka khona baba wami inomehluko into yenhlahla nesibusiso isibusiso usithola
isibusiso sibekwa komunye umuntu usithole kuye. Okay. Thina nje as a sifuna amaBhayibheli kukhona la khona isanga owathuma khona uIsau noJacob wathi Jacob ehamba uyongizingelela inyamazana. I think uyayazi. Okay. Ungenzela isilovele ngikubusise maqede ngife. Mhlambe indaba enjalo ukudibana na. Isibusiso usithola kumuntu omunye. Asibe inhlahla. Inhlahla is a straightforward kuwe. Okay. Yabo. Kodwa isibusiso usithola usithola komunye umuntu mhlasimbe ngendlela yokukhula kwakhe noma ngendlela agcotshwe ngayo kuwe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usifaka emntwini. Yes. Lokho usithole kuye. Yebo. Mfowethu, qhubeka nenkulumo mfowethu. Ngiyabonga baba. Into engizocela ukuyicacisa ne because sigcine sikhuluma indaba yesibusiso nenhlahla. Okay. Ngagcina ngivezile kancane ukuthi isibusiso siyini. Isibusiso usithola ngabantu abagcotshiweko phezulu kwempilo yakho. Kwabanye kuyenzeka uthola ukuthi abazali babo. Kwabanye abafundisi babo. Kwabanye umuntu nje ongazi ukuthi uphezulu kuwe. Uyena umuntu olawula impilo yakho, uyena umuntu okwazi ukunika isibusiso. Ngokujwayelekile ke bayazi nabalalele emakhaya ukuthi isibusiso sisithole kubazali bethu. But awuvele usinikeze nje. Uwenza something lesukishiwo mhlambe umzali wakho ngenza umzekelo. Mhlambe athi umzali wakho mfana wami awuphumi uyosebenza. Ubuye lapho ungiphi imali. Ayinanga impela futhi uma ngabe wenze kanjalo. Uyothi uma ebuya umuphi imali athi mfana wami ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise. Lokho isibusiso osithola ngento oyenzile. Kodwa inhlahla, into eyinhlahla yinto efika ungalindelanga, ifika ishintshe impilo yakho, ishintshe forever and ever. Kuyinhlahla le enye kungena la khona ubungayitsheli ukuthi uzongena khona. So ngamanye amagama inhlahla into elethwa uNkulunkulu kumuntu. Yeah. Yes. Ngiqonde ukuveza lokho ukuthi lokho othi yabona lokho uyitshele khona ukuthi lokho bengadizivi ukuthola nama ngazi ngikuthole kanjani kodwa kube inhlahla yami umzali wakho bengakakunikeze lonto leyo noma kuthiwa ubani umuntu omkhulu kuwe emhlabeni obengeka kunikeze kodwa wayithola uNkulunkulu lonto sibiza sithi inhlahla. Mfowethu ake sikhulume lapha indaba esithola lapha na eBhayibhelini ke singene sigxile kulento yesibusiso nanga lapha na ke ngiyikhokhela indaba angazi noma indaba kaMama nobaba ubaba uthi endodaneni yakhe ehamba mfana mingifunele isilwane yes engizosidla yes sithola kodwa manje lapha kunesimo sokukhwabanisa phakathi kune-fraud eyenzakala phakathi kodwa still isibusiso siyaphuma. Yes. Ibusiso ziyatholakala ngendlela ekanjalo njengoba sibona kwenzeka eBhayibhelini lapha ngoba ngeke sazi abantu abazi uma sikhuluma ngesibusiso ukuthi into etholakala kanjani njengoba uyichazele kodwa ke nayo fraud siyibona kodwa yenzeka ima kanjani lapha. Yes. Mlaleli wami into engizoyiveza lapha ifraud siyayibona iyenziwa uJacob. Okay. But ekwenzakaleni kwe-fraud isibusiso yesi siyaphuma kodwa ngeke sisebenze ngendlela abekumele sisebenze ngayo ngoba bekungesona sakho. Ungasithatha kuwe ukuthathe umukela as isibusiso kodwa kushintshe kube isikalekiso. Kanjani na ngokuthi uthathe into obengeyona eyakho. Isibusiso siyaphuma kusuke kunikeza sona kodwa uma ngabe sifike kumuntu orong angesiye sibe isibusiso sizoba isiqalekiso. Siyoba isibusiso kulo osimukele vele deserve ukumukela isibusiso. Lo fraud lena evela lapha eBhayibhelini ulokhuzana uJacob umama wakhe wamhlebela wathi no ubaba wakhe kade ekhuluma noIsaka ukuthi akayomzingelela inyamazana abuya amenzela isilovela ahle. Umama wakhe wahlebela lona omunye ukuthi no ubaba kade ngimuzwe ekhuluma nosibani baba thathana lizinyana lembuzi lapha esibayeni umenze isilovela kusiza but wathi esikhipha isibusiso ubaba wabo kodwa wayemthinta ngoba lo wayebusi enamadawu wayenoboya wathi no ngiyalizwa iphimbo kodwa isikhumba sakhe ngoba angathangisa ngoba wayesengumuntu omdala esengasaboni emehlweni yabo but
even though samukelwa ilowa isibusiso sika lo usikhipha kodwa yangabazi usikhipha uyadoubt ngoba uyasibona ukuthi ngathi asiyila kulo muntu afuna ukuthi siye kuyena so ke kuyenzeka isibusiso siphume umuntu besikhipha kodwa masimukele umuntu wrong angeke simsebenzele ngoba isibusiso siyakhelene kanjena nenhlahla isibusiso siyakwenza ukuthi buza izinto zenhlahla siyayivula inhlahla ukuthi ifike kuwe isibusiso Wethu sesikhulumile nje kakhulu ngendaba yenhlanhla nesibusiso. Ake singene futhi lapha endabeni ejulile, indaba ebuzwa abantu kakhulu, indaba abantu abajijekile ngayo. Njengabantu futhi abangamaChristian. Yes. Nikuphi la nikhona kwiTrinity kaNkulunkulu? Iposition yenu nokuyisa nikwindodana nimoya ngcwele. Ni locate kuphi nina as Christians? Baba wami kulokho okusho ukubuza khona ngizokuchaza kanje uma sifunda the Old Testament okay iBhayibheli incwadi endala umthetho kaMoses angisho njalo umthetho kaMoses kubantu izinto eziningi uyazidivide njengoba uchaza ukuthi indodana umoya ingcwele ubani umuntu uyisa yes but ukufika kwaJesu kwafika kwayiqoqa yonke lento yaba into yini okay yes so into kaJesu into efike ibe ngazuthi iba deep ngayo ukuthi isebenza kakhulu ngomoya kanti isizukulwane sika Moses sasisebenza ukuthi into yayenzeka public physical kanje abantu beyibona but kuJesu yafika izinto zenzeka kumoya yabo even though naye engakufihlanga indaba kaNdodana nomoya engcwele noyise kodwa deeply siyathola ukuthi umuntu oyedwa lo so ngamanye amagama ngiqonda uphendula lombuzo wakho ukuthi lathi nesustainable khona sustainable kuNkulunkulu through the Holy Spirit kushuthi ngamanye amazwi ni sustainable kuNkulunkulu yes uzokubuza kodwa umunye bese ethi kodwa manje isikhathi esiningi nokubiza igama likaJesu bese mhlawumbe umuntu ethi kuza kanjani kodwa futhi manje nibe ni locate kuNkulunkulu khona la khona owafika wathi uJesu bebuza abafundi bakhe encwadini kaJohane ukuthi ngoba siyakuzwa uthi uthunywe ubaba kanti ophu baba wakho bebuza uJesu wathi uJesu kubona uma nibona mina ngibona ubaba ya understand ngiyangezwa so kwacaceleka ukuthi uJesu qobo lakhe uNkulunkulu so into edala ukuthi ke aphendule kanjalo kungukuthi wathi bayehla emhlabeni wayembethe ubuNkulunkulu wayembethe kanjalo uNkulunkulu izinto wayizozenza la emhlabeni ebethelwa eshawa kwenzeka yonke into leyenzeka kuyena akaphendula akasho lutho futhi uwenza njengoba kusho uNkulunkulu eyaliwe emazulwini into edala ukuthi siqinisekise ngalokho ukuthi impela wayeUNkulunkulu ngokomuntu qobo lomuntu ngokwemvelo yakhe umuntu ungekho umoya omembathile wayengeka imele leyanto okoqala lo okwesibili wathi mayibatshela ukuthi ngizofa ngosuku lesithathu ngizovuka bese ngikhuphukele emazulwini abazange beze bebelieve lonto ngokuthi even esebulewe bahamba bayogada ethuneni labo besifazana ukuthi ngempela uzovuka wabonakala evuka wabonakala enyuka nesiqu sakhe ekhuphukele emazulwini yabo lokho kwacacisa ngokusobala ukuthi ubengeyena umuntu normal njengabantu bonke even though ezalwe ebantwini wakhulela ebantwini kodwa kwabakhona into emembathakho yasezulwini eyafika yamenza ukuthi yena akaseyena wasezulwini and iprinciple eyikhona ngaleso sikhathi namanje sasebenzayo ukuthi noma ubani umuntu ophila emhlabeni inyama yakhe iyobona emathuneni ekaJesu yangabola yakhuphuka that is a reason enza ukuthi sibone ukuthi ngempela masikuJesu sikuNkulunkulu uNkulunkulu njengamanje sesiya nje ngase emaphethelweni mfowethu amazwi akho okunika abantu ithemba abantu abaseyinkingeni ezahlukahlukene abantu abathi njengamanje mina kungcono ukuthi ngivele ngikhona ngizibulala
ngoba ngisabona ukuthi ngizoqhubeka ngimisa kanjani akubu kuningi nje mfethu okwenzakalayo emhlabeni mfethu amazwi nje akho mfethu kunika abantu ithemba ukubiza nabantu ukuphilisa abantu awuvale mfethu sesigoqa ngiyabonga baba wami into engayisho ebantwini eyokuthi uNkulunkulu useduze nomuntu but ukuba seduze kwakhe akaseduzane ngokwesiqu senyama ngoba akekho enyameni uNkulunkulu ukumoya into edala ukuthi into owayibeka uNkulunkulu egcizelela yena ukuthi ngempela ukubantu yena isign yakhe umphefumulo esiuphefumulako esingeke esibe sineshoyo ukuthi ukhona kithi kodwa singeke sakwazi ukubona ngamehlo enyama iwona into esymbolizer uNkulunkulu kumuntu leyo so enye into engayisho kubalaleli bami emakhaya ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu woqala lokho uma ngabe uzibona ukuthi ususa enkingeni ongakhona ukuyixazulula zisontanise nabantu abakhonzakho abakholwakho angeke ngijaje ukuthi ungaya kuliphi isonto ngoba uNkulunkulu to be fair ngikhuluma iqiniso ngikuKristu uNkulunkulu lapho khonzwa khona usuke khona as long uma kukhona nje izwi lakhe akanandaba nama principles esiwabeke emasontweni ethu ukuthi kuleli isonto thina senza ukuthi kodwa uma kukhona izwi laNkulunkulu lapho uNkulunkulu ukhona ukusikhomitha nabantu abakhonzakho nabazalwana ngisho njalo kukwenza ukuthi uNkulunkulu ebeseduze nawe okwesibili yes vele umuntu uzofikelwa isikhathi sokudinga uNkulunkulu I know kulokho nginesiqiniseko esikhulu andi baba wami njengamanje uma nga-highlightela abantu emhlabeni umhlaba awusenandaba ukuthi urich noma awukho rich unemali noma awunayo uyacacisela umhlaba ukuthi umuntu akayena wasemhlabeni uyashayana bakhala isililo abantu left and right ukhala ngisho abantu abahamba ngeemoto ezisabeka abahlala kuma mansion amakhulu bayakhala bakhalisa ukuthi vele umhlaba awubancingi so mina into engizoyisho lo ukuthi umuntu nomuntu akazama ukuzisondeza kuNkulunkulu ngendlela umoya wakhe omholela ngayo uNkulunkulu uyakumfumana ngisho wathiwa ukuphi nendawo ngisho wathi usebandleni enjani kodwa mayidinga uNkulunkulu uyomfumana ebe elapho ngiyabonga baba wami baba amaphumulo futhi siyabonga kakhulu amazwi akho akhayo amazwi anika ithemba ulwazi lwakho onalo sinethemba futhi lokuthi ke sophinda futhi sihlangane nawe futhi ohlelweni ngokulandelayo siphinde futhi sikubize uphinde futhi uqhubeke futhi nezinkulumo zakho ezakhala sinethemba futhi ukuthi ababukeli konke abakuzuleyo sizohlangana nabo kuma comment ukuthi bathini ngenkulumo yethu yosuku namhlanje ungakhohlwa ke mbukeli wethu ukuthi usubscribe ku channel yethu phinde futhi uhlangana nawe ngokuzayo ungakhohlwa ubaba lo maphumulo obekuyena bese mphethe namhlanje sophinde futhi sibuye futhi naye ngokulandelayo ubaba maphumulo siyathobeka futhi useba kakhulu mbukeli sale kahle lapha emakhaya siyabonga